Yes, siporo ni ubuzima, siporo nibwo buzima. Aha rero twinjiye ni mu cyumba cya gym room, aho bakorera siporo, aho bananurira imitsi, aho rwose umuntu yumva agomba kugabanyiriza ibiro. Aha rero mubona ni muri gym room. Aha ngaha mubona ni muri gym room, aha niho twinjiye. Murabona ukuntu iyi mashini rero ikintu idufasha ni ukugabanya ibiro, kugabanya ibinure no kugorora imitsi, imikaya yose igakamuka ikagororoka. Aha rero niho turi rero kuri iyi mashini. Imashini ni imashini ifite akamaro kanini mu bijyanye na siporo cyangwa se mu bijyanye no kunonora imitsi. Aha rero rwose uri muri gymnastic niho ushobora kugororera, kuramburira imitsi, kugabanya ibiro, gukamura amazi yipfunditse, amaraso n'ibindi byipfunditse. Iyi mashini ishobora kugufasha kandi ikakugirira umumaro mu buzima bwawe. Hari ukuntu abantu birirwa muri siporo birukanka, bakirukanka imisozi bakamanuka indi, ariko buriya ntabwo ari byiza, kubera ko kwirukanka bituma ushobora kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, kuko umutima iyo wirukanka wikuba inshuro zigera kuri 70 mu itera ryawo, ugasanga umutima wikubye inshuro 70 mu itera ryawo. Icyo gihe rero byanga bikunze uri kubangamira imitsi, uri kubangamira ubuzima, uri kubangamira umutima, uri kubangamira amaraso. Icyo gihe hashobora kuvuka indwara zitandukanye, cyane cyane zishingiye ku muvuduko w'amaraso, kuko uba wabangamiye umutima. Uranyumva neza? Aha rero twimukiye ku yindi mashini. Iyi mashini akamaro kayo ni uburyo bwo kugufasha gushoboza kwiruka. Abantu benshi ntabwo dushoboye kwiruka ngo tuve hano dukore kilometero 10, 15, 20, 30, 40. Ibyo bintu ntabwo tubishoboye, ariko iyo uri gukoresha iyi mashini ariyo wifashishije, ushobora kwiruka ahikubyaho inshuro nyinshi cyane, kandi ntubangamire umutima, ntubangamire imitsi, ntubangamire amagufwa, ntubangamire ibihaha, ntubangamire impyiko, kuko iyi mashini igufasha gukora siporo mu buryo bworoshye, kandi ugasanga wa wundi wirutse kilometero 40 wowe wirutse 100, kandi ntabwo byakugizeho ingaruka nk'uko uwirukanse akarenga imisozi n'ibibaya biba byamugendekeye. Iyi mashini rero ubona ikoze mu buryo bw'igare, ifite za pedale, ifite amahembe, ifite intebe wicaraho. Ubwo rero ahangaha rwose ushobora gutwara igare. Buriya igare rifite akamaro mu bijyanye na siporo, ariko iyi mashini igufasha kunyonga igare. Hano ugera aho ugahagurukira rwose igare ukarinyabata, ukarinyonga, ku buryo imitsi ikora muvoma, amagufwa agakora muvoma ahantu hose. Iyi mashini yindi rero nayo ikoze nk'igare, ariko bitandukanye. Wana iyi ntabwo uba wicaye, ntabwo wicara, ariko nayo uranyonga. Mu kunyonga rero bisaba ko uba uhagaze, kandi muvoma, articulation zikora neza, articulation mu ngingo hakora neza. Niyo mpamvu rero ahangaha ino mashini nayo ari ingenzi mu bijyanye na siporo. Iyo uri kuyinyabata rwose urakanyabata ukumva aho ni sawa kabisa, aho ni sawa. Ubwo rero twimukiye ku yindi mashini. Iyi mashini urabona kuyijyaho usa nk'umuntu upfukamye, noneho amaboko afashe hariya hejuru mu mahembe, ariko hasi hariya kiriya kintu ubona apfukamyeho aragikurura akoresheje imbaraga. Hasi hariya murabona ikindi kintu kiziritseho. Kiriya kintu kiziritseho kiba gipima ibiro bigeze nko kuri 20. Ni ukuvuga rero iyo uri gukurura kiriya ukizamura, uba uri gukora abdomino hano mu gice cy'urwambariro, uba uri gukora abdomino. Turabakunda kandi mukore subscribe, mukore share, tubabwira ngo ciao.